chane thing khu to na som kilung to te in ki han la in khu tin na no to van noi lo bing su hin sap kan te chu an tu bo he ta pa pa tu ki pa kong ka ga e ka pu ka ja ka bing ka pa chok ku bing hey yeah han no to in thong hey yeah han no to ki han la i chu pa na dong chung xia in part ta le chi si hang hoi sil se ho chung mang pan tu ta hang san ho hat the ya na bo wa lai bang hao han pi le pu te ne hu tao le pa pi ava chu te amu na we atin na ti we hat thi na de hi le chung mang pa do ko le hey yeah han no ko ki han na chane thing khu to na som kilung to te in ki han la in khu tin na no to van noi lo ling su him sap kan te chu an ko he ta pa ku ki pa kong ka ba e ka mu ka ja ka ni ka pa chok ku hey yeah no no Hate ho inga jing ho tuni ni ko kin ki gon na kin jem hoi dinga iko ho onglu na to ki honin tun program ho aban cha na chal pai hitin tuni ni ko hi ipu pau ipu teu ipa te bin chon na tampi e na dal ha pi wahin ama hon ki pa gol nok ni hen lang ki han la ni a na ha man pe ni chu Chavang kut mun tina anak kisay chu tu phat pat dikon hi zong le mi pin thanum ta a li thum ve isak diu hi chu mi pi zo sen ge so ilim naw zong hin tin Chavang kut iman naw ikibul pu naw yong hi ting hi tai mi pi zo se anak ki go hitin li kan ti le nang hon ha nan ti le thum ve isak diu mi pi zo se na ki gyo mo hitin li tuni ni ko a pha bi hin tol dinga keima pa golal kong sai
Kay Mamin Chuhile, Chongpining Kungsai Kahi. Today we've gathered here to celebrate a post-harvest festival that is Chavang Kut. Chavang means autumn and Kut means festival. Gelnal Youth Cup Chavang Kut Kam Cultural Day, November 1, 2022. In presence of Chief Guest Pu NKC, Honorable MLA Tadabi Constituency. Guest of Honor P. Reikim Der Haling, SDO T.Y. Chong and team. Functional President Pu Sun Huhen, Chairman Kuki Chief Association Tuilang Block. Kutpa Pu Zhanghuao, President Kuki Inpi Tuilang Block. Chief Host Pu Hangsat, Chief of Gelnal. Special Guest Pu Bekbon Tombing, Coordinator NYK Saddle Hills. Arrival of guests was on 10:30. Order of program. Special number Miss Palnehoy. Invocation Pastor Thangminson. Inauguration of Kut Kam Cultural Day. Kutpa Pu Zhanghuao, President Kuki Inpi Tuilang Block. Welcome address Mr. Saitin Thang, General Secretary Gelnal Youth Club. Chang Thako, Gelnal Lompi. Sutalam, Gelnal Youth Club. Speech. Chief Host Pu Thangsat, Chief of Gelnal. Special number Mr. Lam Khugin. Speech. Functional President Pu Chairman Kuki Chief Association Tuilang Block. Salulap Lam, Banglabung Gelnal. Speech. Guest of Honor P. Reikim Der Haling, SDO T.Y. Chong. Special number Miss Thangnay Tim and Thangmon. Speech. Chief Guest Pu Kaisi, Honorable Minister Tadabi Constituency. Vakol Lam, CBS Gelnal. Gosem Lam, Women Wing Gelnal. Speech. CSO Tuilang Area, KSO Tuilang Block Youth Clubs. Sagol Gengkhai, KCU Gelnal. Word of thanks, Mr. Chungmin Lane, Advisor Gelnal Youth Club. Closing prayer, Upazanglal, Chairman Gelnal Christian Church. That's it for our today program. Program ho abanza punlana ini ban zomovin Gelnal Youth Club Chavang Kut Kam Cultural Day, November 1, 2022. In the presence of Chief Guest Pu NKC, Honorable MLA Tadubi, Guest of Honor P. Reikim Dar Khaling, SDO Tuzang Waichong and team. Functional President Pu Lun Huan, Chairman Kuki Chief Association Tuilang Block. Kutpa Pu Zhanghuao, President Kuki Inpi Tuilang Block. Chief Host will be Pu Thangsat, Chief of Gelnal, and special guest Pu Bekman Tombing, Coordinator Nehru Yuva Kendra Sada Hills. Tunini ko a ama ho ikinuwahi kinjem hoya pangche diwahin ahin la tunini ko ahin Chief Guest a ipan pe diu Pu kaisi hi ta sadam mona aneje in ilawa hong latei tapon hizong le Amazong ilawa alabang banga igeluwa aji etu ama hi tunini ko ai Chief Guest ama zala kinho hi hunglol hingding ahin la ama ahung thei tapon hizong le galang hizong le message hin thonwin tunini ko a Gelnal Youth Club min Chavang Kut Kam Cultural Day agon na aman jong tuni kipa thu hen lang Chavang Kut kipa na thu message yong hin thonwe ti yong chu iga he tha divin ang ki khomi pi ho hinga avela he cha na hin kineye Tun lasadin nunga aphal noy kahin ko ve. ahung lung ta
soi hoi e ki pa na o chavang ku ei ho dia ni ko lo pi ki pa na le bol mok na alhung tai tu ni nei ho wang ho sunga ate akang ipon sa ki pa na Akipawe pakai nalungsi na naicanawa. Tuni ko tabang program kain kun ko wa pana pakai nang man. Nayumpi wa sutiang la hitabang kin lopi ta ho bol do thei dinga nang man. Ko pha nei pi ji evin masapen ta namin lopi ta thang wa ubin he. Sutiang la pakai tuni akong kiman san ding te ho he. Kakipa na ho jong nang man nei su cham kim pe ubin lang sutiang na program ang ki gong ho thu sei ding la sa ding ho ahin na bang ta achi ha the na dingin pakai nang man thagawa yong nei pi win lang sutiang la kabol ho zo se hi kununga patchum na ga asu do the na dingin nang man i hlum ke yak ki man sa ning te ho thagawa nei pi win ti ka phan ho zo se la ke ho zo se na ho thinga ang thlang do tu changya na chi hu in po Nazareth Jesu Christa mina ka tawi amen ama satain tuni chan ge ya chen now pilang hom sung le chom cha ga holin ka ting kur ki man da ni kuri tu ai ho khang kyo he pun israel te khang la on kuri dilanga ngalugu lang pin nei bin tu ai ho na pu te pa te nen nei kim su kuri nei ki bin ho jong chang kun mim kut ti ho mang na mang an nei bin ai na tu ni ho man di hi chawang kut ki ti hin e kun man di hi he ji junga he ji ki tel ki go na he je function a he program a vel le zut klop te khosung zut lam kai te thil gun hin awa program ka vet na he le khosung hi zut klop ten lam kai na thil gung hi bang hin khosung ki lung to na le khosung ki lung khan ha kam in aji chu hom lam ka pan line program a he KCU KCN KCK halo la CBS ki thoge pan la nu la pa chen pharta pan la ho ngai to la Gelnal khosung mi pi te ho he na sabta en lung ki to la ne le ti pa he na program ma ko ni ka mu dan jen khomi pi te jong ke pa thu ka phong ne he chule hang sung hin en jong ki ne pium ta kho hin tu ma sang en jong ki ne pium ta hi dung zu yin
man na thei chana ki mangin teng le to thei chani tong win tu ba na ding a jong ka ngai to ale rang sunga ding a kine pium ta kho hi ji ke ma pilang area rang sunga ku kin di president khari naw ka kine naw na chungwa ka kine naw ka phun do thai ni chula chai nan tu ni hi ke ma phat mun he le pu hon do hin pu pai na he jun mang ka den chom that chan Gelnal wang husung a zut klop te makaina tu kum sang ni som ni ni Chavang kut kam cultural day hi ke ma jang kho tuilang hang ku kin pi president nin ku kut pa hin in ni khu khat phalha sang ni som ni ni hin hondo na ka nei tai pathenin pathei bo pi tao hen ka ki pai ima phat chan tan de ki pai mi pi te do se kut chi pai ma sa penin ka hen bolin. A very good morning to honorable guest of honor, ma'am and her team, functional president, Kutpa, Chairman, Tuilang Area Chief Association, and the Cookie NP Tuilang Block, Cookie Student Organization Tuilang Block, Pastor, Church Elder, Village Authorities, and those representative of youth clubs. A warm greetings to you all. Tunin, wang sit in chief guest pa damon azin hong thai tahi. His only kipa in guest of honor, Madam Nuzong. Hongin jitun masapenin ma chung kipa 2 We regret to inform that our chief guest of this event could not be here with us today due to some health issue, but I am extremely overwhelmed to get this opportunity to address you all on this auspicious occasion on Chavang Cultural Days. This event is about commemorating our cultures and other cultures beyond our communities. It is also well understood that preserving our culture doesn't mean disrespecting other people's culture. Through cultural integration, we learn how to be a better people in the society and live together as brothers and sisters. And it is only through appreciating each other's culture that we live together or happily as a community. To conclude my welcome address, the Gelnal Youth Club would like to present a gift to our guests today. Tunia jin kuna hung pi ho Gelnal Youth Club in kipathil pi niau cha kahin pi diuhin su president pulam kaina kahin pi diuhin lungset ta in guest of honor ma'am functional president kut pa lungset ta in khat ve ni ga din pi leo chun kipa mlente. It is only something small, but please accept this gift on behalf of the Gelnal Youth Club as a token of our appreciation. Athil hi machahi dong le ngai lut na le lung set na bet sa na ngai lut na nei ta nei na kila pi divin tim na le taw na kahin nei kin he.
Suutalam is a dance signifies about a war or a selection for a war. In short, chichu hem khat English a chomlam ta kin se hitan e ho ga he thei dinga chu hi aile Suutalam ki ti ahung ki pat do dol hiti a hi masang pule pa te khanglain jong chun gal do gal sa na na umin a hi gal kun te dia thu uma thing ku tong le mal sapom ki kan be a hung ki tol hausa ting le semang pun kosunga asola pasal jo se in pi le tola ki khom dia ako khomuwa athing le a hat a hang san kilhen chil na dinga tepte na ana bol jiu a hi hichi tepte na ho chu gol hang jinei dinga ni kho tep sa ho akisol ngai poi upa aji thia pul do na kumling lo lai ho akisol ngai poi upa jigai ho zong akisol ngai poi khoza kisu lo mi na ngong ho zong akisol ngai poi sumphu ve le na phalo ve ho akisol ngai poi achunga point khatna pat nga chan ne gia hung ki heng do ho achai na pen a hi ting upa aha dom chi mili in su tum ahin zampe luwa su tuma chu among lang tu a khat khat panguwa su tum chu athanei sunuwa ata to le ta ka aboluwa vel thum vel li avel sa ajiu a hi hichisunga chu koi tabang akeng la do man lo ata chep thau a le ama pa chu gala thiding a hi ativin asol ji po ve hichi hi a brief data mong hi zong le them khat data collection dung zuya khang tha ten ye lo wa kho hi ji a chu them khat hin ki ta lang a hi
Lili. Respected P.D. Kimdar, Haling SDU T.Y. Song and his colleague and SDC T.Y. Song, Sister Haisra, Madam Haisra, SDC T.Y. Song, and Pulun Khan, Chairman Kuki Chief Association Tuilang Block, and Rangkau, President Kuki NP Tuilang Block, Matangda, Pu Biak Moon, Toming Coordinator NYK Cedar Hills, Pu Enoch and his colleague, Ihalan Bada, Matam Mapapa Isor na Pibi Bedigi, Isor Bingobu Tagateri. Sahi kuding ki ipa ipu ki haktak ki ekoi travel mi ching mi haibisi pam jalaga Jinglo Turga, Yamwana Nungsa, Amasung Ising Nong, Tarabasu, Awana Kaya Lirabasu, Hinanabugi, Nabangta, Isona Piriba, Ho, Habisi, Todua, Yadabadina, Low to Godoba, Matam Sida, Awana Kaya Nanglabasu. Why do he Mamangai deki Huiti Sorna Tarbiduna Ekoi Manipursu statehood Pankre Aduga Indian independent Pankre Lamasi Chauto Chaukat Torang Ram Panat Takre Yumsu Jinga Kupre building achau busu sabang amkre thai na ki ipai pusing di sahi manung sida tara lelaga chaningai thangningai leitana len taraga pau khawa mutam dan len na manghan ba nong na manghan ba nungsit na manghan ba kaya marum Khandana Lagliba Ipai Pusung ki history Pabada Ngasi si Hoisi Zamna Nungari Adambogi Matam Duda Zundagi Chaningai si Leitre Pous Leitre Matam Duda Ato Pakundagi Tarawa Labasu Natraga Paisasu Tamba matamni kun amada chak tang labadi atei kun da su chak tang bani area du tunna aduna mingon degi niba khotpa adusu jamba matam lebani adu matam da lamgi usoi umba atei tinja Sabaya basi hingnanugi damakta ipa pusing na jamwana khalaga lakaduri ba ngasi function si Chavang ku si lakpamatam da ekoi harau na chak chagani harau na sasu chagani haibasi ahal singdagi angang piklaba angang singgi wakhanda leiraga adu kai ningsing ba haisra kai meti ronda haibung andre adu kukilonda kud haibisi kumlun kud Chavang kud tengle hakai bitun mim changpal sungtan tin eteng tule kumsia naman jiu kuchu
Kinem ta anangalal bese jiwa chu mim kud atiule ku na hi hunche pai pai ahin ye chun tunin khoyong hi lungserum ta masanglai tu ige lai le ki palo the hai pon ye chun tun khang tha te iwang phawin pathinin ilam pi oi sem pi win gamsung ang gari lain khutin ang gari amtan tele in hoyong tila bin chu tun tinin ki khu gam tawin tele khang tha te yong lekhan sim tawin ang them tawin thilum dan banoli se divai pu helang khan tu machal na lam hiyong le economic lam hiyong le development lam hiyong le ti chen hing khang to the taw nai le ilang su igam su ba hin ke neu la yin rong ki na la yin ai wang tu hin kum nga kum som tabang su hi koi ma cha pu su yang om tapun iti hoi ve na hai le abang pha I ve ye chun tu ni ku thi minu mi pan khang tha te se sha ige lo di minu ade dia khang tha te sanga minu mi pan igel kho wa in sung che wa ilo mau roi khat te su lo bol hi yong le lo bol khela sum kol ve na sum mu the na ani yin ye chun koi zo se lo I bol lo po vin yin jong le in kine pi kun run khang tha te chapang hon jong che chawang ku thi adol ta chu an tha sun ku nai man diu da hin Israel ten an tha sun lop na ti vin ku na mang vin hitapanga chu e hon rong chawang gul se ibol na wa hi kur khat chawang ku thi iman ta diu thorun kut mong che hi teng le ipu pa te ven pathin no hello la yu chun kum he dang am pon thorun kut teng le hen lowa sam ke wilawa butun ho mim ho bal ho phin ho tule hakai ha ho atu yo se mu ji yo se chu in sunga khusunga apolu so hel teng le Lolam chu anu seva ina polu so hel tengule hicha chu thorun ku na bolwa eon Christmas kum hi iman tobong wa hi kumlun ku jo naman no hin tuni hi nampi ki to thei de dinga namlam kai ten November tarikh hi chawang ku dikhua dinga an bonwa government jong aphat sa hi chun ani kho khel hi yong le chawang ku kiti hi October sunga man ding dol ai bo ve yen yong le tua hi kumlun kut kit lo ding kumlun kut chu Christmas a yo iman diu he ta yi hin ki pa men he che kina dinga hung kal song za ta jin gun ho MLA puhi tuin kan jong phonin bol ki phalam le yengin ama yong hi ta sadam lo haptani lang pot lo wa pai tai tin ki phalam le yeng ni yong le kalagaw na ho ko ma ombe kan yel jinge atin ama yong phar khal le Christmas nei lamting le kadam le hang sungi khawi ko chu de he atin si pha jong chu ve kin mai hui tin tu ni nama hung tai thei thei yong la kin pium ta igam su vai pu tulang gam kai sdu eniu sdu jong ipiu jong no me hin sdc jong no me hin yeng jong la manin igam sung ei vai pu pe no hin amani ong dam sela hong the hona mi pin no lim hon la mel hon ga mu wa le ki pom le yengin ye chun keiman
thu tâm ta xây bông cái tiếng tu ni cú chỉ man đòn họ hi ý ti ham ni đăng lại bốc khăng ai ý ti nam gam ý ti nó khó sao gam cú hi ti man ham tia chu cái man hết thêm thế hi yong lắm cái hết khăm mà chu thêm chắc cần sẽ hin hết chỉ cái nào không cái mang cha không hung ra biểu giáo ta jin ko no chung yong ki pa na ka phungin a de din zur kolop ho yong na chung wo ka ki pa in hita bang thilnan gu na wa thatam ta na su lu no wa tu na bet thia nan su do hi zur lam kai te chung yong ka ki pa na ka phungin bo bung lam kai te chung yong ka ki pa in simang pa chung ho yong chung yong jule minu mi pa tu na hi chàng bol khó pe ta hiện rằng là ít đa là và chế cú đi mình không thể giữ bên ông kalau sống dâu sẽ chung là cái màn rằng cú súng thay lên là chung chế vào cái bà thu cần xuyên bạn tiếng rằng là dân quân họ rằng chế function cái trái tiếng là ít đa là điều về tan mà anh ông là thấy cho na phát muna hi thanom ta ei pan pi divin avelin kan timin keman ki pa thu le ku ki man dan thu hi atam don sei thim thi yong lam ka ki pa ya la hi chang chu kan se tin sei na wa sei shel sei wal sei lal au ma yong la pa kai min ki ngai dum ti ka ki pa thang gam hi hoi nghe gì anh nom nghe gì mà hoi nam kim min bố mê gam mang sung si tuy long ho hui thiên dòng bất thiên xếp thiên thang gam aman lu in alo pi nghe ba thiên bút số họ hi hỏi nghe xin y vắng pha về ba thiên xem thinh hàng gầm lệ thinh thang mi tình in dầu kil nga du lệ va agam sunga khui ngày in này tiêu sim nam kim ho sung đi sân nối hui li nem nung on a ze bắt thiên xem thinh thang gam amman lu in alo pi nghe ba thiên bút số họ hi hỏi nghe xin y vắng hoa về ba thiên xếp thinh hàng gầm lệ thinh hàng mi tình in dấu thinh ho môn ăn ha đam phai ho thinh la lâu na đum zin zenin gam sung so gam va hon zong ei pe zing nit tin in na di amman lu in alo pi nghe ba thiên bút số họ hi
ahoy nghe zin y vang pa về he xem thinh lang gam lệ ting lang mi digin amat luin allo pi nghe pa the ut so ho hi ahoy nghe zin y vang pa về pa the xem thinh lang gam lệ ting lang mi digin Kakipai. Gelnal Youth Club ten program lopi tak ikun thiwa nisa sayong le bo aju sangin kipa aum zoi pathenin ngai lunna echanwa phatasa program chi le thya im za lun tulang area ku ki chief association nihin ko naw ke ho jo se thalengin program ma khong zau thi je he labon sabin Chavang ku chibai khan bolso ke yuwe dunia Gelnalin tulang area aki bol talo koi mo khotang nang bol ta lo aya I bol the yuwa sibia sa na iko u en kai si te hi yong le hung hi yong le guess sibia sa hi in za na ka pi in Adik matang da respected ikoi SDO lekim dar so masamak hakchang kaya son khana le so ni birak pase respect pizari maga magi tim mayam mapung pha halak pase ikoi tuilang area chief sandegi so hara bo phongdo I ateng le holam kai ho ahi in tuilang area sunga inpi dunia kutpa iman pau amala loi ho yong zan ka te in tule ke so tulang blok lam kai ho hi in chiteng le khozol house school pu thang sa hi in tule enwai ke ko na hu ber ngon hi program lo hin sa nu so ke je hin atum be personal le ke ngak pa na kai phong ni hi dunia ibolo Chavang ku thi khen nga talo thang zalen insai ni chen ka za ben ke so jina secretary pa pau din sei to ka ke ul na thanga level hin mangute ka til hoi la am thain nga mangute ka ki til hon le khen nga di si so hon an gunding da na chu Chivision level là cái họ vắng chừng phát ra ok go ahead cái tiêu hen ông thích chết riêng này ông mà hai cái là là cái ông tài giá thì mà yang hình tiền cái họ vắng chừng cái niệm ta cái nào hết thì ta dùng lại chỉ cho cái trái thiên giang mà cái dùng lại hàng cái là lại mình thì dùng hết thì chỉ anh ngô ngà giúp club họ bảo sẵn sàng ta cái hình cái này này Sedang le, ehon ichon na wa Chavang ku di wa lupi ta iman ho. Helaya display ki bol ho hi musu ke yuin. Azo media section ho ham. Athanom tam te ni display ho ta ki bol ho he. Phana sa publicize bol de he. So do de he ti ben. Sa ki ni di ke se yo. Bol po ti. I bol hi amana tam po ke ti pon valuable ta he ayang ahing poi aje ju Chavang ku ta ku ki ti wa iman he chin ku ke mi zo level la iman no he tan I ho chang se hi pu international level la USA tu ni man no he tu Malaysia tu ni man no he ne Karnataka ayang lobi ta tu ni man no he kita bang cha chin ku ki mi zo len ta ti ta bol le he e ho ha tam zo hai na la tha do speaking and he bin chi che he li sang chen so da phal ham Akiteng la hing senin ko yi ti chu ke ma suggestion khat kra koi be chukil respected madam yaw bunina e kai no matang hai ni nge last I think you remember on 6
On 13 June 2022, we had a meeting at Kangpokpi. Sub-Divisional Development Management, Monitoring Management. I also took participate in that meeting. Apart from atay thados ay naningsing ma Amerikarino herga. Hoy asigumba Sub-Divisional Development Monitoring Management labase, we are very happy. But it should be at least in our area. Masisu Gelnal na pangthok poya, Waichung sa pangthok poya, Kolen sa pangthok poya, Chavang pangthok poya. Why not in our area? Ano nimit ay question naman raise to rame. Ada madam na so, hoy, ikoy to siya matangda, ay matangdo lag para lag kibra di khangdre, to bra khangdre. Ado ka ani su bala. Ano nimit ka we have decided. Agreed to we. Even PWD AE himself also came. Masigit ki Waichung itiyang Waichung dagi kakhat pa shortcut na kakhat pa bridge do thong do. We will certainly complete in September mahal isu tayo. Mainit sa suliram gani. Ado po, I think it is forgotten messages in my family. Asigumba siyam chao na management monitoring pammin na raga. Decide to ba ay masamang naso mayam da assurance piram ba. Within September, we will certainly complete the bridge highway. Nasi kadayo na mga ano so area nina. Hoy, kurang ng highway nina ihaydo ningi. Ano ga matang na dangkat so hoy CPS la di karawari sa saningi. Maram di especially PNGS by da ikoy na area nina. Kaya resolution pa sa maturega. Ikoy kilambi siya. Sa total si yang wari adun na alternative ang CMC salwa to either modung or sa formina PMGS ay da hapse ay na ikoy na resolution pass to bodo salure piru ra mga issue pa na I personally will take up the matter with the concerned minister. Ano nasima la adi gisu for development of Hungary thaje nasila the resolution ma Hungary I hope aduna Nasi koi ke pangthoi ba program se quite meaningful. Area ke koi representative loi lai. I myself representing Chief Association, even in P, even KSO, apart from religious leaders. Siya hai tuang ke khop hom ni pa he, ti ho thu jong hai pon, custom thu jong hai pon. Ahin la dunia ni ko na wa program ka na hele kong hun jo pa na program hun kita jo neu cha khale adjust nahin bol ki do we ji ji bi ha mi ki a hele ki ho house ki loi form ho hin ki ngai lun na ali be ding ka ti ha me hi na fu min no ka ji ji lo wa ta gel na ha ji ta po ti a hoi lam ha declare ka bo sa kha na min chal ba yang ka bo sa kha na wai su ngai yang au min ti kan na hele kong hun pa jo program aba ni ki no hele ana ki noi mang su ki yen chi hi ge kong jai nei mong ham a hi lo wa hele isu khel lo ham gel phao ti na ti wa ju kla phon nei gel phan wa nei ta phan wa yang le na chung wa ka ki pa na ka ga phun be ki dai bo we so ki teng le e hon uniqueness itivin ichon na ki dan he koi ma ane lo itivin ai wangin chong kidang ta ni hoy kipun khom thei le hi be iti kilo khan wanga yang ki khan thei de lo kipun khom te te nga ya ale lang khan ai chen khom pi ho he amma ho kipun khom lo ni le ki chai de e jamma ho ni ne sa ti a thum thum i pi ham ti ale a chon no ki bang lo apa ho ki bang lo a hi no ki bang lo ai wanga ki pun khoma chi cha unique me se ama ho hi a ji chi i ti cha kan khom di ham ai ho hai pathen ai ja he til tai lo se din ka he pun ke chon set ki ti yang lai ho ha awal mong mong hi khang lai ta ki ti yang la ko ki ti yang la phan mo ki ti yang sia hai ho hai i cham ki ma he individual la se ding a he la sa lang ti yang le la sim ti yang le ho kala sim thi ma pun sports lang ti yang le ho sa nga hat ding ong pun individual la civil service ti yang le ho atammu pen ki jinga hen Manipur ti ta la wen Assam Nagaland Assam de yang ho neu that
population ko below 10% hi ai wangin public service commissioner ya nga po le mi thum le jaw te ya he Manipur hai tamu bin hai wangin i jaw zu ta pu aji chu i chon nau hoi ta lo ji hin phat ke yong i sang thei ta pu ve ji cho hi in ji ye chun tu nai bo lo he jing le i man ki diong ni kho ve man lo de ki he ta pu i pe je nam i gam le she no he mi du chat pe hi ve ti he ta ve mi nu she sang ta ve he ta ve a ting ngam khat chai pu ti he ta ve a chu ti la ko he lo wa ho i lam lam na lai di ho hi ja he kapan na thi ka bol thi pi ham chang khat ton he chang khat ton ka ting chin hem la ching ka ting bol hem la bowling ka ti mi yo se khat chi individual part he ta ye how so chang se ngo de ta pon sia so lam ka ho chang se ngo de he pon ti teng le gam noi gam chu ho se no ngo de he ko ye thi mo na su me he tan ik se to la so wat po ti bang a chu ik ne la sia chu thil chu kin la thi dim se na ai wa ngen koi mangam i ho ki mangai amang tha di te chu i man tha be be di hi je chun e hon jong chi nan kha nan ni hi ten tuna cultural day imanu Chavang ko di man naw he e ho adi ngang ki pun khom ni hi han lang chi ho lang ngang ki pun khom hi ten ta sang ngang ki pun khom hi ten chi te le mi la ha do ngam ne de hin on di mun pan la hi ten ke yang pan kala de hi nang ti ta le ke ma khari sa pan kala de ti hi ke yang kho di bin de yum ka sa kan su kan sei do be he teng la tu jing ka pha na ka ma sa din ten yang ka pa sa en khari sa 18 pe be ai na Gelnal he thi nang me bu ine lu ham ti he ka tu se je ke choi je hi mon na ka ho a ta ko tin no khat ka ne he ne lu le nong man thi yo he thi nang i pu pa man chui bi dai man mo ham tu ni a he Sukit yang le, 18 pe he, kaki pa le yang, ahin la request ka bong nom ki khat chu, kachet yang la katong nagi hung thang han le ma hoi je lin te khati. Kei se Halloween, ka ba na se di nu de ge chu SDO nu he in, amuna ko hin pui hung hal lang, dim pi hal lang ki te ka tha le, ide abe hoi dem. Ta thi bong nga lo hi a le perfection ti ki de ya he. Hoi ti de ta ne ki bol ke request bu be, bol de de jong ka ti pui. Cái gì chun cái part này riêng anh cái dòng có không cái not only on my behalf hậu số thế này không giàu thì nhìn của bạn hình geldo gì tin rằng hậu số các loại thiếu bị cái họ dùng thèm khát bẹ phần lao thì các cái hữu thì gì chun geldo rất là lắm cái họ chun khát hiếm bị vô cái thìm tệ phá đi nó sọt bù tiền phá lại được tận miếng thì chun cái họ nữa cái là người hậu sẽ cái lối phong hòn tan pe nung khom khom tham chat yang la ki thu bin ka pe he ki pa ta ni san pe de bin than pe na ai nang ni yang ki tao te chi tao te i sei khel bol khelom la pa thi min ki ngai da mu te ka ki pe
yam chawaba yam mu oiba function sida aibu guest of honor oina invite tobi by the mak. Thank you so much. Ngasigi program Good Festival si gimatang di aikoi gi lengbi ragliba mayam na hena magam do kari gi celebrate tawba hoba hayeng moi matam nasu hozik press Gelnal Youth Club na tawi ba se moi nasu tamjaninga yam oye magam di hozik kan taibang gi globalization matam zida prithibi ji pa loina kaino taw fusion de lai re ko amai culture amana ka loin mix up taw ba matam ne hozikan se adubo isa gi ai lai hai ai chaw khatle ni isa gi roots isa culture khang de ba hai basi mi oi ba magi yamna ikai ni ngai ne ko adu mai adu gum duna asmai na cultural gi program traditional oi ba folk ki oi ba item kaya silak pa se yamna maru oye maramdi ai identity ai custom ai culture khangba ai roots ti kariga hai ba khangba se asigumba event sina hena remind taw haleba ai khoi isa na mapan na like tamba na tara mi jat ataya mix tawa tam khi banda ai culture hekta kaw thoki ba isa gi lon phau kaw thoki ba matang leye ba ko aduna sim cultural program sina hena ai khoi da ai si ai thai na ipai pu na tawam ba se sine ko ipai pu gi kaino chat na bi se sine ko hai se anau gu generation mayam gi damak tak pi matam ama oi ba se yamna aphabane hain ain haininge ngasi gi sida noi cultural gi items mayam ubada ai khoi chingmi sing se kyamuk man na ba ba se asi mang da lai ba ai khoi gi su ai khoi bu tribe ne ko ai khoi mak si am significant oi ba kaino ne si khoi na dar ka we ko som da lai ba noi na dop ka ba ai khoi na phaga asi dop se ai khoi gi khoi bu tribe na di pura asi yu sha ga moi gi livelihood bread earner moi matam na su hozik press Gelnal Youth Club na tawi ba se moi na su tamjaninga yam oye maram di hozik kan taibang gi globalization matam zida prithibi ji pa loina kaino taw fusion de lai re ko amai culture amana ka loin mix up taw ba matam ne hozikan se adubo isa gi ai lai hai ai chaw khatle ni isa gi roots isa culture khang de ba hai basi mi oi ba magi yamna ikai ni ngai ne ko adu mai adu gum duna asmai na cultural gi program traditional oi ba folk ki oi ba item kaya silak pa se yamna maru oye maramdi ai identity ai custom ai culture khangba ai roots ti kariga hai ba khangba se asigumba event sina hena remind taw haleba ai khoi isa na mapan na like tamba na tara mi jat ataya mix tawa tam khi banda ai culture hekta kaw thoki ba isa gi lon phau kaw thoki ba matang leye ba ko aduna sim cultural program sina hena ai khoi da ai si ai thai na ipai pu na tawam se sine ko ipai pu gi kaino chat na bi se sine ko hai se anau gu generation mayam gi damak tak pi matam ama oi ba se yamna aphabane hain ain haininge ngasi gi sida noi cultural gi items mayam ubada ai khoi chingmi sing se kyamuk man na ba ba se asi mang da lai ba ai khoi gi su ai khoi bu tribe ne ko ai khoi mak si am significant oi ba kaino ne si khoi na dar ka we ko som da lai ba noi na dop ka ba khoi na phaga asi dop se ai khoi gi khoi bu tribe ne di pura asi yu sha ga moi gi livelihood bread function ne duna yam harawe I'm very privileged to be a part of this function hain haininge aduga ngasi gi function si horen theng ba phau lai su aduga hayeng miss good aduda taw su mayam let's celebrate without drugs and alcohol ko yam lem na continue taw just hain haininge adu simba functions in khun kaya dagi su yawam gani asina unity so hena purak pa function ni hain haininge adu ngasi gi aina thoidok pa ngai su laite mam ding sai leader sing mayam na su hai bi khre phajana noi gi lon da mukup tan hai bi khre ai di smai na hai ga loi gani mayam kut chi bai hain hai ga loi selage da agoi bada aina koi gi Gelnal Youth Club ki president or general secretary
mabani gi marakta amang hatang aina envelope macha piram ningi. Thank you all. Kagitange Kuki banchoy kahi Kagitange Kuki banchoy kahi Vokol lam hung kipat nahi khang masang lai hule pate khang achun da patson ni anakitiin atusim asawin achomlam ta inse yuhite pu dapa kitipa hi nauchaga agenthe bese jein mi hon adan e anati je uwa dapa tia miyo sin hin he naule
amin ko now ahitai pathianin mizo sila a again thei chung nung pen ahi je chun asim pa pathianin akhan ko kile do theina ding lampi asim pe in ahung hau do pha nin nikhat chon bola mihim ahet pha chan ko din alunggel ane ta na hi hichilai khang hin mihim le sahim gan hing nam kim le chunga leng bacha nam kim to ki do na nei lowa leng khom thei na khang an hi je chun nikhat ki pa khom na chon bol din agongin hi je chun chunga leng bacha te noiza wa gan hing zo se agam hop sunga cheng mizo si ako khomin chon a bol ta ve hichini hin angai lut a upa wa phul kisu pa zong chu ahung lengin anaw pa chon bol chu ahung mun ama zong akipa abe se nin nunga gol hang alam ho chunga atowin akilap min ima to ding anelo je in alhamul bot do in alam ho dil kop chunga athi lut pe in ahop hop le alhamul abe pha nin having being a umin aleng thei tapoi hizia chu la an boluwa chunga jang phol wala me noya khanno go la me tia ahin la chayu ahi
dunia hitabang nikolopi ta patheni nei musawa Gelnal Youth Club in thupi ta le hoi sela hitabang good program ho an gun ho chunga keso tuilang blog in ki pathu ka sejun chuteng le ke ho jong hitabang chanbun lopi ta nei pi jalun jang no ho chungin jang ki pathu ka sejun he ani subada ngasi yam yai pharaba yam phajabra numit koi bu phanghan bi ba ipai sho bu thagachari dais da chief guest oina mahak masa yaubang ngamjadarasu koi gi honorable MLA pu kaisi bu respect pijari ani subada koi gi guest of honor P Raikimdar Khaling SDO TY Chong and team busu KSO gi mingda respect pijari. Then thirdly, I'd like to who has just left pu Lunkhwan Kipgan Chairman Cookie Chief Association busu ekoi KSO Tuilang Block giving the respect and honor pijari. Said thirdly ekoi gi kutpa ngasi gi kutpa yamna maru oiba yamna ngasi gi function gi maru oiba yamna ekoi gi Cookie in P Tuilang Lang gi President Pujang Khau Chongloi President Cookie in P Tuilang Block aduga magi executive mayam busu ei KSO gi ming the respect taujari aduga ekoi gi chief host ngasi gi khun nasi gi ningtho aduga ei gi damak da ipa pu thangsat ngasi gi function gi chief host oina dais da phambi ba chief of Gelnal pu thangsat busu respect taujari aduga ekoi gi marakta lakpadi mahak ngamjadare adu oirasu NYK Southern Hills gi coordinator pu Biakmon Tombing busu respect pijari ngasi gi yamna phajaraba yamna yaifaba numit asi ekoi gi punsi da lakpa haibase ekoi damakta yamna harau ningai yamna nungai ningai punsi amani haina numit amani haina ehakna laujari aduga ekoi gi maraksida ekoi gi SDO ekoi gi government gi representative ama oina mahak lengsin banina ekoi gi su wahai ama ani tangsu ekoi thamjaningi haibadi good festival haibasidi ekoi gi damakta yamna maru oiba kari gi damakta maru oiba no haibada it is a harvesting ekoi harvesting ekoi na chak natraga paddy khomjinba adugumba numit adugumba yamna blessing yamna chawa numit amani haina ekoi na lobagi damakta si yamna phajaba numit ne ai amuk hanjin hanjin haijage adugi maram oiduna I think due to the changing of time ekoi SDO da message macha ama pijaning badi as time matam si sum changes adum laibani na ekoi gi wakhan lon da kari khan sera asi agriculture se modernize toba ama darkar tai haina idi lojai agriculture karmaina modernize toba tai haina example macha ama pijaningi ekoi gi lam asi da electricity leramde chahi manga taragi mamang electricity leiramde adubu hujik de ekoi gi da we have access to electricity adugi da makta kumsi ekoi gi experience macha ekoi gi khunda much like toina repeatedly much like thoi aduna maram oiduna ekoi gi ithei je yamna irrigation canal asi ekoi paddy field ekoi karino cultivation tobang amjadre aduna in the Facebook da suma thagatle this year no paddy cultivation for our people haina for our villages haina Facebook da su thagat lami thagat paduda aigi irup no pa ama IIT the professor na ngamjau kip gyan why don't you take this to the DC Kangpopi why don't you take this to SDO natraga chief minister natagal political parties mayambo karigi take to damno this is a very very important social issue mani haina mahakna engonda comment pj but I'm just waiting for this opportunity where I can speak out my mind isagi mind se si karamaina sigi samasya se karamaina koi solution ama purak pa yakani haina karisu khangjadresu ngasi SDO mem da haining badi it is high time that we modernize our agriculture in Tuilang area so let's introduce electricity in our area aduna government gi taraf dagi nahak nasu electric water pump haisira natraga electric se de karigino amna nong chu deresu ekoina monsoon laitresu ekoina turenji ikang kang dana dum chel laga 20 habedi throughout the year chel laga laibnina adige ekoina pump dagi electricity digi help na ekoina karino ising irrigate toraga throughout the whole year ekoina adugumba
cultivation tawba ngamadi ekhoi gi damakta yamna blessing oigni aduga ekhoi gi living standard ama economic standard ama wangkhat kani haina madam na so si wakhanda khanbiro. And then it is a great pleasure and it is a great honor for me to stand behind the rich cultural heritage of the Thadau Kuki community of Manipur. And it is indeed a very rare opportunity, I should say. It is in fact very rare opportunity haininge because the various agricultural tools are here displayed. Aduga even ornaments are displayed. And one thing which catches my eyes is this poipi, as a blanket asini. As a yamna pamba pot amani asi se koigi society dagi mang ba hokre. It is vanishing, it is diminishing from our society. Kari gumba koina wakanje kari gumna koina. If we put our heads together and then asisi amuka koina reinvent tawraga amuka semaga koina marketize tawredi yamna phajaba yamna maman tangba aduga yamna even during winter dasu yamna warm oiba poche amani adugumna ngasi se it's really a great privilege for me here standing behind this this rare opportunity haibatare aduna ngasi gi Good festival se yamna auspicious yamna important hain a lozari aduna madam SDO nasu when you go back and whenever you make policy program for this area ay nang ngasi high introduction of electricity in agriculture, distribution of pumps sigumba je kara khanbio hain a request lozari. And akoi KSO gi taraf dagi su loy mayambu kuchibai hain a pijari. And last but not the least Gelnal Youth Club ay na kasay nom chila til na bol na go niyo ahoy le jeng pamay kan le satan na ho ko se naman diu pamain hiji chun nilalang ting len lang sunga mi pi song ko uhitin chuteng na satay night program ja mangute ti so chai na ga se he kaki pa e ku chibai kaki pai avela phat kamu ki jen pathin ka thang wain Zule lamka ho pipu ho zule mi pi ho usin ho ki pa thu ka phong ni he CSO kitin muna chu ka ge alhin CSO ti ala CSO chu kukin pi ba nu ai khai CSO ki chu kukin pi hin KSO hin te na women ni non hin he jang civil society organization ta ki wai hom khom hin thang sunga he Tiếng lệ hậu số cái loại không chỉ là giá cho mấy tàn chỉ biết sự này là CSO mình là về là cái tin cái gọi gì à chứ nếu thật cái gì nôm hin tu đi khu hin CSO đang ở vùng miền non hồng pôn KSO tu mà cái bể lệ bể dùng leo chun thum nan chu umi dùng lệ lại muốn là cái man CSO muốn thì là cái gì là chứ dina phát cái KSO phát bể cái gì là hỏi lệ giờ tum bể mong cái bể kinh CSO cái gì cái lệ chỉ phá na cho kinh nom nếu thật lại CSO din mun ka alo kin nom ja ka se hin ka ngai to ki pa le jen tun ni khu hin tui la hom sunga ku kin pi lam kai ho nin ko win KSO na ko win tun ya hong la chi win ki pa om le je ngin tu ni thil ki bol ka hit na le tu ni keu ding ka gyal ta pun tu ni kho tam ta hin chapang tam ta hin hiji pui pa chon ho hi ai min lam ni ka ta sam tan ana gel na la chapon sumil ta pon ji ka yan tu ni CBS chapon la ga sa ho bang la lam ho bang chapon na ga mu ho bi la la tu hai zat I chon na nam chon no hi tu na tho do ho mo tho do ho mo gu lu me pon chapang tam ta hin a huwa ki chinu ba ka pu te ka pa te ho ju hi ta ki bon ga he hi ji lam teng ta ma ki bon he ji la ma ta la ta sa we so hon ti he mo lu am de e ho ji I memory khang to lo ta mo khang to hin la kha de sa su min lo diu tai I chon na kha mu cha su min lo diu tai hi ji ngai to le thil man tam tan ga gelin chu le tu ni kha la ya ki ta do ho chang chang no he cha pong hon rian nang le am ti le alim ke we sa le hello din amin tai ga su tha je wa cha pong hon ji ga se di ma cha bil kam ki to cha pong hon het be se lo diu tai awa cha pong to le ka sim te chen cho hon ve lo ka te ji ka pi to bil kam so ka nam chon na di het do dim par ta ga ki ta do thil man tam tan ga gel ne tu ni kho thil ki bol ho thil ne min ga gel pun
in zon gas o present pan senan amun ki sa dan le te thil ki bol dan hoy no ani ki patlam ke bol ka athu ka ja dan to bol gas zut problem ka ho ke phalam thim thang sunga mi ko de aje chu zut bol he den tu ni hang sung mi pi tam tan hung le ti ka de na la thim ta sa zo he tu ni thil ki bol hoy il hang sung wa pa te pu te hola house hola teng le adang dang a ho sung lam ka ho tel nu nga ko lang tam pin hong wen lang I chon no helaya thil bol hela ma in pang hi jong lew thil hong ma lew ti ka dei le ye ne ti ju mo helo di amu chu mon het na ne din a he no cho tho do ki di hin nam ki ti ki ei man I chon na bu nam hin I pa wi mi em pao ki ne lo ba ti ta sia pao ne mong mong a ju kan sa hi ne gan san bo pao ne ron pao ne bu ne ha te ka nan Chavang ka piang la ka chapin la le America ka mom ka alu Australia mo da Japan mo thot dola jun si Chavang jun ku ki pao tha do pao het lu de chai ama ho pao de pao ne do America Chavang ka tu la hong ba du la ya hi he chan tha dai lo lu ba le lo pao het ho pao het de bong wang chu America je lo bo ti hin a cha chu Japan je mo ki ye ti he ama pao ne hi ne patai sa ma le e ho an pao ne lo be he ta bang to hai bang hi na cho hi na diu nam hi na chu hi cho wa hi ne ya prup chu ka ve na du chim ki ta ho thup pi ka sa le ye ngin ta ba sin ka ki pa be se ji ngin hi ya cha ve la chom that in zo so ta ho ko lu zo program ma ko cs om ja jo tu na ku a ve la ku pa ku kin pi nin ko wa ku pa nei ko yin ka ki pa be se je chu le ku kin pi ka to hom pi jo ta lung yal neu cha ka nei hom bin hi ye chen thêm hết ra rồi em lốp nếu thắt ra căn chổi in thì gì rút lâm cao là hạt mẹ bên không đạp được cái bám bên gì cái bài chân chỉ làm gì Tuni kin gun sunga achain lamge hello le kin gun nga khat na dinga achain lamge ya hin pui hoi ba pa pathin thangwa utin kin hi GYC gun hi rong le rang pi a tuni ni khwa gesa e pan pi ho chutele VIPs mun muna kun hen lang CSO lang hen lang ho lam tu dol hen lang aki ko zo se ulapa te ho en amun che e to pi je wa hi chikin hi lot hing zo hi ti imu do zeven am ho chung nga masapenin ki pa thu kan sen he it's been such an honor for everyone who gathered here today to be in a part of these wonderful events in the presence of honorable guests and invitees. I, on behalf of the GYC, I would like to extend my heartfelt gratitude to all the guests and VIPs. Tuni ni khwa GYC ho thalenga hi pupa te ho hongzo si na ho chung chiwa ki pa thu kan sein chule hi chikin gun hi alol hin na dinga hin kisal wing ting ai lo la VIP ho hungzong leo hi ti tabang amuna lam hen lang la sa hen lang chule nu la pa te ho to kho lai hi zong le ka thil gun ka kin gun ho hi nei ki thu pi wa nei ma zop pi wa tu ni ko hi ni na in nei wa iman khom wa pule pa chon hen lang thu la la he zong le ngai khom hi nu la pa te koi zo si ji a le lo ding hi ti hi mu hi ji in ong ki khom sa le lang hen lang ku sung mi hen lang aneu lien zong le ibon cha chung win GYC thaleng in keiman ki pa tu kan sein kit in he sei bang win ichi phat khat chai nai hung ki chai jong le
abana hin kichip gul si pula paten neo na bol ho hi bol ding tho ding ki go in hi chin a ding a jong hi ges ho thei chan jong umui tin tena nu la pa pan la thei chan jong pan lao hi tin hi chi kichip gul se a jong hi iget khom wa itanu khom diwin jong ikitim kidwin koima inlam chi umlovin chuting la sei bangin inja sir KSO president sir inongin an sei bangin nilha jong le hita kisu hal na hi kusunga hi neo cha abol di kati u hi in aji chu sa le langa ku na hi mi ki ko le kisu zum na the ai lo le ma cha hi ki go na hoi ai hum lo je achun in zo la mi nui sa be dam ti je na chu kusunga neo cha abol di kana gu nin hi jong le request ai bol wa mi athan op bo le ki hon jong ong te chan hong jong so welcome ka bol we ti hi in ya hen loi la pai te hon jong ko ding om jong la ko witin he sa them la he sa wete I thil bol hi e ho ading hin e ho a chu mi ading he si lung len ta kenwa ong thei chan jong ong ding in jong tem thei chan jong tem di ma yin te chule chi kin gon ka dong ki cha ya hele enjoy sei bang win ku chang ha a ki se min I chi hi nula pate hello la chapang ho jong yung khom diu pam langa om ho jong khom wa asunga he la cha ho in ku chang ha hi in hopi diu ini e khom diu chi zo ting la chun ma ban lang ki chip go si lang hi hing si khom diu hin te tuni ni khwa I ma zo se ka kin gun na wa e su hoi pi ba I bon je ke chung hi je win I bon je chung win ki pa thu kan season chule adi a invitees ho delegates ho zia hi mazo si amun cha hong tu za lo ding hi zin amo ho ding in khat ve mi pi in khat khai ve ga beng mai te hi chen chu jiwai si langa ko na ka chei te sanu ki pa thu hen lang sei ding lel sei wat om ma hele pathi minin ki ngai da mu te ka ki pai pathin hinga taw namang huti Hallelujah, haksun nung pen hingjing ka pau pathin. Nang ma zalin ka kin gon ho lo hing ta ka chai la ji win ka ki pau win nang ma ka thang bo bi. Pakai haksun nung pathin dunia ka manu. Chavang kut hi kut sang ha hin ding ka hi win. Kane ding ho zo se yo he pakai ki ho dinga damda ai thin dingen hat thi nei bu pi diu ngai san ka tawun e chila pakai ngai lu na za la hong kar song so piu la na ho jong in lam zo na kar song ding a hevin achi ho zo se jong pakai nang man hagawan hon pia dam sel chal hun ka siwa nang man na pui ding ngai san ka tawun e chila pakai ha chung nu heng jing pathin hi chi kin gon ho lo pi ta nang ma zaw na ka sai la thi je wa na nga ki pa thu se ya ban hin khuwa jong nang ma ni ma pui ding nga ya na lung sen nang ya na pan pi na thu ma hi chenga chat chung nung pen hing jing ka pakai Jesu Krista mina ka taw e amen Zakin batin hang mai pho đâu đi đâu để lại đâu muốn tin mai băng hung tham phố quay đầm về lại kim mùi mồ u và khăn tha đi đâu về nông môn những cho tôi quay đầm về hãy luôn phút mình kịp lòng tôi hãy có một đêm lại
tin bagalam kai tao te xin lung so ku kum te bai lung khom chin te so na na nei khen lo tu nei khen lo so na kan na nei khen lo ho le bi in song khen lo ni ke min in song khen lo oi chom da la ti ye la khen na ding le le ding ham lung mol tim tu tu quay tao te lung ti to in gom tin ngày nốt phút ninh kít tu to làm tôi khát khi khó một te lung cô cả lại so cả phung thô ngày dấu xe ta lâm khát suốt cô mình khi pi lệ sang đầu tình và cả lâm cái tao te xin lung so của te vai lung khom chin Bana tu da ha, bana tu hong kim, bana tu aputok, tu bana tu je pa, na tu bana. Kita leta din hilaw ihang pagka hilaw hay mo Kuya igil ihaw sadya lumol tim tudon kuy tao te lung dito in gom tin tunil ha adinga jinguna e pan pe hozong ngai lu na nei ta in ilawa hong latan chubanin e ho sang sang in zong hol sunga a umma sakit kawin achungwa avelin ki pathu akisei ne he ipile mi pi jo se ibon chan ding khom so ke tin jingun ho lim nan jingun ho lim na le ki pa ve sa nan mi pi zo se aki khom zo se ga ding khom so ke hite chu ting le tuni ni khowat Chavang kut kam cultural day iman now Chavang kut se a pute pate binana bol jingu hi chu ikimu to khom now dong hin tin chu ting le ikilim to khom now dong hin tin li thumbe hong ki sap le hi chu ikilim to now ngi ding he ye li katile ha ti wai le hi chu thumbe sap diu hi chu hong ki chai ting le ito na mun se wa hong to ki diu he ikilim to na win li ki pa me ito na mun se wa to ki daw hite Order of program
Special number nunga ni hat opening prayers KC and chairperson. Welcome address in Lapedium Mr. Hongmin Thang, Education Secretary GYC. Speech Chief Guest. Choreography Banglabung. Special number Gelnal Vikings. Teochu apan nei chai chal ha di hintin. Tun special number nunga ni hat in apartment hungkilo telepante. Kinam zate adinga hepa kut laupi ta nei pi ho to gon thil gon jingka ko na ka hum ki man sawa ni tha phat chan ki za song pakai nangin ni tha pha man tam ta nei pi uba program aki gom te ho tol thai dinga nangin dam na pha ani pui zal win ma sain ka ki pawin nang ma thang wa na sang pen kan pi win hi ai de in jong pakai tu ni zana bu chief guest le aloi golte in sung mi te to siteng le king la ka nga so pi ulenaw khomite nang ma chwai an thai ding le pakai thil gon ho zo se
kimang capan thei dinga nangin phat phanei pe zalubin amasapen in zoga ki pawin abiali nang mathang ba na kan pe bin hi ipi le pakai ka to ka bol ho ka sei ka sa ding ho zo se nang ma lo pin hong changa ka phat te ho zo se na khona ka hin thana hepa ka phat ho ka chai to ka sewa sungle po ai subui theiwa agi lo pa thil bol theina to nei chom khenwa ka phat te ho na khot thenga hin thana ka chai ke yuwa na ragau theng din pinangai chan hat chunung ka pakai na jesu christ amena ka thum hi je mi piti ho zo sin bon chaw in la pha e pe wa masapen in pa patin ju thang ba in men lang pathin lung sin zalin sun program jong dam sel in chai ta win tun tua nai program ki pan the am kit zalin masapen din pathin ju thang ba in men sting le tun ha nai program a dinga GYC lamkai chengin ngai lu na nei ta tun ha GVS ai hin pan pe diu pu paumin thang kip gen social worker ama henga ngai lu na nei ta ta chu chilai tunin ha program a GVS ai hung pan pi di wa ga tim naw aman jong ngai lu na nei ta e hung pe zevin ama chung jong GYC thalengin ki pa tu sang ta kan pungin he sting le ama ke hilovin ama jong an sumi pi te ho hem khan in jong an thon pi in ama ho zo si chung ki pa tu kan seve jing chiting le sa le ranga ko na hung kal songa chilai nai program a yung ki pa hu wa loi le pai te ulenau te ho zo si chunga jong ki pa tu kan se jin hi nai program hi hoita enjoy tin apana achen ke he bonch ke vai pan su ke di bin jong tim na kan nei he tila GYC chilai ko sunga GYC ki pa pinan pu GVS hinga ki pa til pe neu cha kan nei no movin chu executive on in join lang ki pa til pe chu ga nei vinge pu GVS jong na din anum namunat nei ga din pe divin atem na kan nei ki pa me nai program hi bu chief guest singa ga se nom chu le entertainment pa na chu chilai ko sunga chapang ho hin til yun ho hin bol te ken bol du hin ho jong nop ten hin vet pe win la sting le artist jong mi khalani hung pe win amo ho chung jong ki pa thu se win amo ho jong bun la hi sa thei za no sa du hin sting le choreography hin sting traditional show yong tampi yung ki bowling hin cho yong nop ta in vet du hi bon chawin apana chaini ge tong pan chen pang chu che tia chu khain se ke ma phat man chen tan te ka ki pe kuch bai hetabang phat hoi hun te ho in musawa pa pathin thangwan man lang sting le tunini kho hechilai khosunga kinte ho function te ho egon piwa jut te ho chunga jong ki pa thu ken sein sting le tunini kho a ke ho in sung sting le ke ma mi mal jong hichilai galnal wang kho kut mang thia ka umwa kong kal son the ji bin jong no chung le pathin chunga ki pa thu ken se ni hi aban chun tuni ni ho hi muntina state level chiting le district level a mangloi mintin chiting le akhu a hiti a chumuntina ama ma hi theina dana mi tampi in aman di hi tuni ni huwa ki ho in sung mi jong hichlaya chan nei sa ji bin jong avela no ho chunga ki pa thu ken sei kin nahi shading tamta kanin khangtha te ho ti khona nya khat kanei nom chu e ho ipu ipa te culture hi e ho hin western style tabang nin ilawin hichihin e ho i culture ipu ipa te chon dan khandan hi isubeiche ovin iti sei deham ahoi na lam jo
adi pa mang lovin ahoi na lam zo hin mi tampin amang ta in tunia katip na nom chu hi le ahoi ne hin lang adi na hi jong la ahin mang ding hi khang tha te hi u hi in hi je chun khang tha te in adi lama hi mando te na ding hi go hi te ti hi ka se do no me ne hi aje chu tuni ni kho ka ki pa na le ka thanop na chi phiam ti le stage maya kita ho hi ipui pa te ho chon na di ta mong mong hi in hi cho hi ka hong mu hi ke ong ka ki pa in ti la chu ki mu hin hi jong le hi tia hi decoration hi hen lang ipui pa te chon dan ahoi dan te ho naga ta lang ho hi mundang dang nga ki bol ho sangin ajat chu me ti zong ka se do nomin chiting le ke hi kapin na ka origin chu gang piang a hi in gang piang hung ki khosat ne chu 1961 hi in 61 a pa na chu Chavang kut hi puipa te chon anaman panu hi in amohan anaman pandan ho hi achale le in ki se hal nang hi le saudi hi in aneu keima het thei dan ga seileng phat asawe jong ti potin ga la thei om jong le khang tha ten lao hitin akiman gangpia nga kiman dan hi ipiti ki manam ti le ke ho kapin masang pe wa hi ahin man panu hi ta in kum se le October 15 17 hichi ni thum hi naman u hi in ki chep bol se hi e ho in hilai hin tu hin khang tha ho in a kho kho aman danu hi vengol nup itiwin ni hu atumin alawin ilawin gangpia nga chu iti man mam ti le lom loma ki homa lom ji piti ki hop mam ti le masang laya ipui pa teo gal hang ho shooting le anamin thang homin hi kisa alom hiti achu ipui pa te chondan lam hen lang khandan ja kai chu a group ma hiti hi ki homa hiti achu hun ki mang hi in shooting le sports lam iti tinga le nitha si le hin football match khat hi hiti achu kineya a final to date 17 ting le hin ahum khan ni le hin ki mangji hin chuting le hilaya gangpia nga ki mandan chu azat chom khana na ki mang chu pi ham iti a hele ipui pa te ho chondan culture ho hi hling se na anamangwin tu khanga hin sil kal am tapun ke ho niau cha ka hiwin ikewa na ki that le laya chu ana kimel ji pe chu piham ti le sil jong anum na lai hin chi phat laya chu sil ho na kalu sil khom ho jong ana ki hian hin sil khom hong chu akuma ipiham thing tho ta ho abol wa hitia chanum hin akiting le eho hilai khu in jong sil khom hai ta phunu hitin sil khoma chu ipiham ipui pa te win doi bom ho jong hi amina chu ana khai ki ni chong chu ana kimu in tu khanga hin akimu tapu in chonna khanna alui ho se hi podo hitin kija pi po hitin ihi now pa chu amangsa pa chu le hol do kinutin khang tha ho in hichi culture chu podo leo han mi za jong ichan diu he tiang chu ka si do nom hin tin kyon jong kakipa na zalova mithai jong kan choi win hichi chu jole naw ti hon hin hom win tin thum ke ya imum diu ki pa ta imum diu he ti tang ka si do nom hin tin chiting le achaina ka sei do nom chu hi le kiyong nihung ko wachun
ka tha jong num diam thanom ta hung diong chu kaza acha hung lo diong chu kilit sa to bangkit ding a hi in je achun hung num jong ka hung num lo yang ka hung num lo thim ta ba ko ai wa nga chu ipit ka loinu in ichi te lo le the lo de ati ya chu ama yong hi mun chu ma chandil langa jeri onuin ako ko jing hin ke chun jan la chun chandil langa ka chi dham nang nung kan jui dham ati in ke bodi ga na nang de katia kan ki pu hi in ipi le no me ja kai ke ong ka ki pe chiting le ngai lut na nei ta ning ko ji wa ke ong ngai lut na ni ta khong kal sun hin ima cha ka ki tho pi zo poi hi zong le atam alom thu chom hi in ka ngai khusung beng sung ka ngai lut na vet sa na kin jong ka ni kham ka hin choin hi ji chu committee hon ni hung la pi win lang ki phat chan chu tan te ka ki pe cái bệ chẳng tận Prende los motores Kawasaki, en la discoteca.
guapera. Kanam de ku kinam
ke pai ne hi ke ma hi la sa ring hi le lunga ko lang ni kho lunga ko lang ni kho My church student son. But I found holy redemption when I put a skirt in bright, roll the windows down and turn up the night. Can I get a hallelujah? Can I get amen? Feels like the Holy Ghost running through ya. When I play the highway of life, I found myself revival. Sing every single verse. Yeah, I guess that's my church. When things bring discernment, it gets my cool heart burning, hotter than a ring of fire. But this wonderful world gets heavy, and I need to find my escape. As I keep the wheels rolling, radio scrolling, my sins washed away. Can I get a hallelujah? Can I get amen? Feels like the Holy Ghost running through ya. When I play the highway of life, I find myself revival. Sing every single verse. Yeah, I guess that's my church. Can I get a hallelujah? Can I get amen? Feels like the Holy Ghost running through ya. When I play the highway of life, I find myself revival. Sing every single verse. Yeah, I guess that's my church. Can I get a hallelujah? Can I get amen? Feels like the Holy Ghost running through ya. When I play the highway of life, I find myself revival. Sing every single verse. Yeah, I guess that's my church. Yeah, I guess that's my church. Yeah, I guess that's my church. Que pa
I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la, swalla la la, swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la, swalla la la, swalla la la. Freaky, freaky, yeah. cái hi song jang ho ka hin lai song jang pakang ho ka hin kamin thing chule lal go gin kip gen hin na nunga golang ho chun e he ong sau sau de hin ngai lo hin chu in zo le an sau den na ngai lo hin to story thakhat mama kamil zo lo ki ti chu in sa ma sa de ya ko hoi mo em da le chu sa tho tho du he pa di ne chu me okay try please ai khan leo nin sui do na in zo a chu therin pa hi na broken u de na nu piu ko na broken sa hi ve na
saki tho song le ai ha kang lâu ding nan ke ya ding bo in ka yer kamil zo lo nang lo koi ba kamil zo lo nang lo koi ba zo ta wang le mo ang cho thei zame ale kap no mu da kalung sita ai lutan a mi za tam ki til ko nai lo kam i kan ko chi sa ho ke elin kilo mong hi na sun ne bi ko sing mai ya ngai lo hi leng sa do ta sa ka ki pa Oppan Gangnam Style Gangnam Style 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 내가 뭔가 와 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 날 때까지 가볼까 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 섹시 레이디 오빤 강남 스타일
singin khang tha te ho chut lam kai hon ke hi na to ki to a cho lam bi nei ti he in a hi e phe lam ti he in zo ting le na leng khom la kha in hol pe in lang lang a hin hau sau ba ho to ke ho ka cha te hong se se to ge sa tu ni na ko pau to hin lang bin ka te a ting le kin jong phat ke ki thum thau thau ho de in tu hin kila do pa in ka ting phat chom cha he jong le tàu chim thế ông leo chọn chẳng khát chẳng đi cái gì đấy he, tôi đi he, bôi thế, bôi ta, nó ho Gelnal kusung này luôn là gì à he có hung cal số nó he, đi ta cho, ghé sang này cái cổ bao giờ chẳng xa căn số bị quân nó he vậy, cái ho he cổ lô cái he vậy, cái ho he rõ he nó ho he cái lông xe rõ đá luôn vậy nó không ta, nó ghé bao à khóc rằng à bàn rõ chân he vậy, nó ghé bao he nó lông xe nó he bộ vậy, cái ho rõ he cái lông xe nó he. tôi đi hết tập bằng khang tha te wan hin gun wa khosung hi khan to na dung zuya iti le hết tập bằng gun no ho hi na ki vian tum na zo integele hết tập bằng hin gun ho hi khosung a dinga minu mi pate na pa sa thei dol taw hi tu ni hi chalai khosung a hin an gung ta lo hi leo chon khang tha tam ta kud manga mun chom choma che ding aloya pai jin zu adon ai lo le ama chun zu lo don non te hi jong le aloy jin zu adon ja cho ama jong ka adon te ham phati ding ai tu ni hi khang tha te ho ki kul khup na zo hi ta bang program na hin man ki nu hi ka pa chau bin ho we tin jong le mang ki nu bin lang ka hum ki te ding he ka hum ki te ding a chai na ke ka sai nuam chu dù đâm lo va làm hi khang tha te na ki thep chu du he ti he ka tep na nom pe ne he zu kham lo va làm na hin Gelnal khang tha te na hin po do thei te ngo le ai ti ro gam sunga khan to na nan po do di mai ti ka sai de do nom pe no me zu na kham wa na lam wa hi le jing ka le na zau cha ding hi in lim se la lung thin ki pa ta na la mu ba hi le kum son na dam pi di he ti chu ka sei do pe no mu ve to a ki pani Gelnal khang tha te zunam lo wa la sa to lam na ki the chu di na okay a chai nei ka ki pa len kom la in hol pe vi la good bye Everything. la sa jiong ki palom tan jong le ngai lu jala in ko ji chun ka ki pa in kan sa tho tho din to kan sa di
Ikhowa kaloipa satlin arhoi kimpa la semhin a music in kabolin ama chu ka sakom tikati le za cha thim danin ka changa kan sa de tai la pewo hello cha Sing so then Nang bang ong lo hi, hey mai sim nei a nei
and white again. I got a blank space, baby, and I'll write your name. Cherry lips, crystal. Whoa, whoa. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Next, serial number 5. Be that girl for a month, but the worst is yet to come. Oh no, screaming, crying, perfect storms. I can make all the tables turn. Rose garden filled with thorns. Keep you second guessing like, oh my God, who is she? I get drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave. Wow, future pillar. Serial number 6. Mr. and Miss Gelnal. Upcoming. Hudwa Gelnal. Hudwan kinapi ho hi ve mo ne. Next generation ho. Serial number 7. Mr. and Miss Arnold. Your name. Boys only want love if it's torture. Next serial number 8. Kilom Kilom Jail. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't warn ya. So it's gonna be forever. It's gonna go down in flames. Tell me when it's over. I was worth the pain. Got a long list of ex-lovers. They'll tell you I'm insane. You know I love the players, and you love the games. We are reckless. They'll take this way too far. It'll leave you breathless. Or even a nasty scar. Got a long list of ex-lovers. They'll tell you I'm insane. Oi, koi hi ong tieng dia ong. Ong le ti mo le. And I'll write your name. Yes, yes, come on, you can walk it. Nasty scar. Got a long list of ex-lovers. They'll tell you I'm insane. But I got a blank space, baby, and I'll write your name. Boys only Bye bye. love. Amo, come on, di mi pite bon sabi kami kut bengute. Hello. Good chung good hi ipi good ham imiti good ham mingol good ham sima good ham hello zawang ku kol pao ngai nya i hiu ham sap pao ngai nya i hiu ham ei ho pao ngai nya i hiu ve pa chon chon te sap pao tho dia hi ulam pa lam ho ne ken wang le pa pa vi zawang tu tin zai lan oi ka ye tu chung kun hi ipi kun ham mingol kun ham kinma kun ham zukam kun ham ek hello zawang ku kon lam ngai dia hiu ham sap bao bet dia hiu ham ula pam bet dia hiu ve o chon pa chon te ulam pa la bin ga mu te ulam pa la
chile chile nama kushti gal sanda are pile pile in Jamaica sound chile chile ini ma pacha bum bum nama pedutine nama pedutine Naira scusa telephone no problem descote balcon shows the best to occhi dai concerti flore un camion she is good lascia cookie caramel Uncle mi ciasciano specie ama sbada Panama c'è Panama my sbada Panama sbada c'è Panama my sbada Panama hi my sbada Oh boy, no, running behind boy. Zat loving me inside me. We will tell me in there. Now I know. Oh boy, no, running behind boy. Zat loving me inside me. We will tell me in there. Now I know. Taibang inong nay chào dabi oi gilang dang shu oi ribi Taibang inong nay chào dabi oi gilang dang shu oi ribi Ai sunan gun siye ai sunan gun siye samu gun pagal chào sun pa gun niye ilung sit ingai lo koma ilung sit ingai lo chu ki ka pi lo chana le yen zui men lang na he diu ka ta sanin na o roi sa diu ngày lâu hiện na ngày lâu đi đánh ý dia tất cả đi hồng ngày đông xít đất chân ý dia tâm nhân đi hồng người buồn là thế đặt thêm mô đất chân lê ngày đông đi ngài đầm miền chúng ta lên phát tròn cái thật dâu lầu rất nát lệ again.
kol kom ki thangat ni to wa ni ki sai phat bi jiu suna a chu ti ma chu ka he a ke a Hello.
xiết nên ngày hiện ngái tâm nâng cỗ lên không tin cả kỷ niệm in nâng tô nguy không tin thằng ngã sinh ế lạ nắng hồng cả lung kê kaki pa Black pink in your area. Black pink in your area. Being a bad girl, I know I am. And I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man. Click, clack, bada bing, bada boom. 문을 박 차면 모든 날 바라본 그제 애써 노력이 안 해도 모든 남자들이 고피가 팡팡팡 팡팡 바라바라 팡팡팡 지금 날 위해 족배를 짜잔짠 Hands up 내 손에 바라 폴라 해니 네가 말로만 듣던 걔가 나야
Linga bập đen du ngay vòng trình lời Another mom tune in Mr. Ling Hoi Kim Zone Tribe cho đến nỗi đi khăn lẽ đi na dấu xì dấu đi nắm xem lại khi hà nắm xem hà nắm xem hà nắm xem là trời xa đi Money out to one money I say Those Tribe Those born and raised số mà bồi tông à bồi nắng trong cái trên à cao hông gì nắng Serial number 3 Amani Muzana Evet Sao Nambon Hi Aile Mizo Tribe Mizo One Serial number 4 Dua amanin ahim siban hani ale tulet dua ehwan iman sa azimu inampun ngahi Manne mo dan pi cheng se lo Ni te vet sui hi na le Zon hat na zo si zon Serial number 5 Amanin Antibon Honili Aile Mar Tribe Mar Poon Samaya no yang White Day,
chỉ cái số mà bồi tông bồi lâu hay trong cái chế na cao hơn gì lâu khi vui trong phút lại cầm bóng bầu lâu lại luôn luôn sẽ khuất cô lên hết khi đã dấu sẽ giống xin sang na đăng ca hồ lên đã vì đã cha giang xưa kỳ gì lời quan lẽ mô đàn tí chân gì lời mi tê vết dưới hi na lẽ trong hát na dấu xì dấu Phát hơi phát pha ấy biểu va dính cả bát na cái mặt sạ nào gọi là đại dòng cài là va nisa dòng savan lo bôi này dòng im cha lệ là tu phát chân kia ấy mà bùi va mà spenin papatin cái thằng vay này he abanin hichi cultural days kingon hin kineya khang tha ten GBM meeting kineya kona boldo te ding ti lunggel ngai to hin kinei to kelona hausa upate kusung simang patong te hinga lunggel ngai to ne ki sejin hile ki pa am ta in ama hon ei phat sa pi utolanin thule la hin thale zung hin thaina theizo sia jong ei thai pi win ji za la hin khosunga simang pachong pate pute ho chunga ki pa thu seizo lo ka hin phongin he abanin khosunga hobung mo po ho hobung lam kai ho hin chuting le ute ho tuni ni kwa ta bang kin ko gon no thei nau hi I macha I pi ni le hela nangon nei phal pe wa ite a hobung property han lang I pi le ma zo si nang hon nei phal pe wa nei ta sot za lawa ita bang kin gon hi lo hing the hi zin hosung vai po hobung upate
chunga jong kakipa naw sei zo lo ka hin phongin he abanin hichikin gon boldo te ding ti kagel lai to hin boina ding tampi thil kagel tha win zia hin ichi ho ka boldo thei te na di wa hin ei ki tho pi diu adia pate lompi lam kai ho tim nang kan nei win ama hon jong ka tim naw thanom te nei na san pe win tuni ni khwa hi chilai mo na khang tha te mi pi te vet thei dinga kang chong hung ki kap kang hung ki kap do thei ho chu pate lompi ho ha panjal ama hon ei ta sot zal lo hi je in ama ho chunga jong sei zo lo ki pa thu kain po me ben he abadin hichi lompi ho to ki go ma ei ki tho pi wa khosunga aveng venga veng lam kai ho hin ke hon lompi ho to izat gong jong le veng kine pi ta pa te ho veng lam kai hon nei ta sot lo wa kang jong nang hon ni hol pe win ting le kang chung ho jong tia chu thalut lu ni nei sui pe win chu ting le ni khut ni kho ni zat ham khat lut pi in aveng veng a jong tabang chun ki thep chu no ho nei nei pe win hi le hi tabang ho hi kabol do thei ju hi khosunga veng lam kai te zal jong a hi je in ama ho zo se chung a jong ki pa thu ka hin po min he thil ki bol ho hi lunggel cho hi le tuni ni kho a ikitet naw kang chong ikitet naw hin kang ikitet naw hin hi che ho hi price jong gon te ding ka ti win a hin la tuni din mun chu no hon jong ni het thim te du ka kine mo win jingka ikitet pi pen pau hung ta lo ja hi thil ho hi igel bango so do thei lo hi tan ji hin aveng venga veng lam kai hon jong nei na het thim te di win jong avela tim na le taw na ka hin nei ki do ve abanin lam thoding ti ka hin gel na wa hin phat sot pi ka sulu do win chi jong he veng venga thoding tiu le avenga jong to ho lai ta tia chu kang chong kang kap jong i bol du lam jong bol kit du le a hi na banga chu chil ha zo lo ding a hi je in KCU a hin KCN KCK CBS tu ting le bang labung a hi in no hon lam khat khat hi chi ni kho le hen nei bol pi du he tia tim na na ki nei no ho thasilo hela nei san pi wa tu ni ni kho a jong vet thei ta a lim lom ta nei bol do thei pi je win society a lam kai ho zo se chunga jong ka ki pa naw se zo lo ka hin phong go ve chukin le tu ni hitabang kin ko go no he gelnal khosunga yute mai ga bon dingin ki hon ka gel jong le kin hi ka gon do wa e bol do wang win ka ki ta san po win aji chui tabang ho he mun tina ko na ki tho pi na lo hi le ka bol do lo du hin ade se na min put the ya kapu pumang min a hin aman tu ni ni khwa chai do nu chini hen lang gong noi jong le ima zo se cho ma nei po pu e pu do pi o hin hi ji za la hin ama chunga jong se zo lo ki pa thu ka hin phong ki do ve chu ting le e ki tho pi wa kapu pu stelon hin ama jing in jong khang ta te ngai lu na za la pan na thei thei ya e pan pi wa sei thei to thei bol thei e bol pi ji win ama chunga jong ki pa na ka hin phong kin win he chu ting le tu ni ni kho a hi chi kin gon ho hi konung ting le cha te naw te win phata anavet jing thei na di wa lim ho video ho jong phata kap ding ti kanangai to na wa hin ko ho pu a hin ting le kanam je ma hin ting le go a hin
ทัศโลเฮลากติบนหอในสานเปว่าอันนี้โคหับตะขัดมาสังานงลูดว่าท้ากปันนาวาจงนิงปันหัวฮิตบังอาโคซุงนะโคซุงดานว่านะเกลว่าขังท่าเตกติบนาวสางาหอยโซเลพโซอาในปันหูซาลวินตัวนี้นี่ว่าแคมราแมนไอปันเปอุเตลอยเตหอจุงะจงเซโซโลกิปาทูกันพงวินเฮจะติงและกินกระบอกนาบหินก็ยองฮีกติบลอยอุมินกติบโลลอยจงอุมินอเดียลังอาซาวด์ซิสเต็มเอมอเปอุบะโอเปอเรเตอร์หอหินติบนาจงกระเดยโลวหินอหิจิงวางินอันนี้โคอภัตดุงซุยาถนอมตากิปะตาในปันปีซาลวินนะฮอเราสิจุงจงกิปะทูก็เห็นพงวินเฮสุเลจินเลแรงหงจินเนเลจ่าซิมโลขออินจึงดึงซุยจุนกินาจงทัเทโลขมินปาเตนูเตกสุบุยวินตุนินขวาทัจ่าอีปันปีหอปาเตหอหินติงเลจางละปนาจางละกูจางละไอซิมเปียวะนูเตหอหินจุติงเล่ตุนินขวาสากิธานาทัจาจาหอมาไอปันปีหอโซซีจงจงกิปาทูเซโซโลก็เห็นพงกินวินเฮติงเล่ฮิตาบังทิลโกโกนฮีอดีเสตายูเตนอิปิกงลงเลเวงโคสุงานูเลปาเตโคสุงมีเตนก็กินุฮีในเจ้าปีตาเลวจุนมีเวติงาจงลิมลอมโลดิงอหินอดีเสตาก็กิปานาโตจูโกทังปูหินก็ปุจางามหินติงเลอุเตโคสุงมีมุนดังดังากังปูปีลังภายลังอาโกนาจงกินหินเดลวาอิจิไลมุนยุตเตขังท่าเต้นกะทิลโกนุนิวเจ็บหอยเปียวว่าจะติงและขสุงานูเลปาเตขสุงมีอสิเซนอลินเนวจิงกาปนาตูจันเกียถนอมตากินในเจ็บหอยปีซาลวินขสุงมีเตโจสีจงอจงกิปาทูกะหินพงวินจะติงและตูนินิลาเห็นลังซูนเห็นลังภาษาโคลังลอยเลโกลเตหอฮิจิกินานิงลัดเปียวว่าถนอมตากะถนอมนาวนิงถนอมหูว่าฮิจิอาจิกิปาตากิมันจาคอมเทเจวินภาษาคนลังอาหงคัลซงฮอโซซีจงอาจงเซโซโลกิปาทูกะหินพงวินเฮติงเลอดีเสนินฮิจิกิฮอและกิฮอกะกิปาจะเลเวงภาษาขังทะเตโตเลทำขอเลจงเลฮิตบังอาลำกายเตมีมอเบ็ดบุจงเลเวงอดีสนาโตคอมปีเกซีเกลำกายหอหินติงเล่ขังท่าเต้นฮิจิกินอีกอนดูฮีอิติดูฮีกิติอาปนาจางโวขออินตินโลจีดิงขอจงเล่อินดาท่าว่าฮิติหออิเจ็บจิว่าเฮขังท่าเตกิลุงขัดจาลว่าจงฮิตบังฮีอีบอลเดอฮีตีกันปุ่นดอโนมินจีนขังท่าเตโจสิจุงอาจงปะกิปานะกะหินพงอินเฮเซดิงกิปาทุเซดิงทิลตัมปีมินตินจะปังอกิหินโอลิมเจจงกะเฮปอนเจหินเซคิลจงอุมินตินเซลิงเลลจงอุมินตินอีพิเลเซคิลเซวาลอมเลปะทินมินักกิงไงดามุตินเซโจซิวอีบอลโจซิวขังท่าเตยุเตหัดนั่นแหละก็สงขันโตนะจริงตาเห็นก็เก็บไปตาวตีดิชิมว่ากระเป๋าปะทินนลุงเสียนาหน่อยดำนักสมวินกระเต่าเนาในสันเปียวินกระลุงเกลเฮาในสุบลิสาเทวินเยจุนตุนีนิโคยิงกาปนาว่ากิมันสานาวตาสากุลนบิยิงยองและปะกายฮิตบังพัดหอยกระปูกระปาเตวขังอาปนามีมาสหอทชิมและสกิลและจอนดานขันคู
ไงลูน่ากิลอยคอมนะอิจาไกโตคอมนะกัดจังนี่จังฮิลวากิปุนคอมนะไงลูน่าโฮบ้านจะมาคำท่าเต้นก็อยู่ยิงทีนดีวินฮิจิเมลจีนดีงากระถิลกุนหงยูเซียงองเปียงท่าจะปังคำท่ายูเซียงเมลจีนันเนียวากุมหุงเกียฮิจิกูดอันงาเลลวากินเอ็มตางาจิงวาพาดหุงลินเตียงลิกิปาตาธนุมตาอมบังวาฮีตูนุงเตียงจังเลตูน่ากบอลสังว่าพระเจ้าละหอยากบอลดอกทีนดิวจุกินเล่ก็โตก็ทำนะเขาอยากายยูเซียก็ลงยันยูเซียว่านังเงินเดือนคอมปีเยวินปากายจึงเป่านังมากระทำไว้ลูปีนั้นนังมาหงจังอินลังกบอลก็โตเขายูเซียก็เสียสาเขายูเซียอย่างฮีกิสูฮัลนั่นแหละคนนุ่งกิไงลุนเจเจเลขันตุมมาซาลนาอมเบียเจเจทีนดิ่งินเจเลกัลุงทิมกิโลบาอย่างฮีอิตาบังน้ำจนดานพามีพากับมีพาก็ให้ทีนดีวินขังท่าเตยงกัลุงทิมสมว่าหากาวินทูเซจิงินลังสกิลละซิมไลนาวเห็นลังอโตนาวจังเลยกิโลคอมนาวจังเลยตูนุงเตงเลยตัวสางพระเจ้าลอยยากันมุกิเทนดีวินปากายวันโอยบอยเลยยังจังเลยเกี่ยวกับตุนิจันเกียอิตาบังกิปากุลนุกบอลเทโหฮีนังมาจาลฮีนอเวลินังมาทางวานกันปีปากายมาบ้านนายงนังมาหากาวินีปูอินลังอิตาบังพาร์ขัดเตงเลยปากายปีนิลูปีนิโคยหงนายตันอิสติมยองลคุซุงมีเตกิคิมเดลานังมากว่าสวยคอมเทนดีวินกลาวันนังมาหงหาจิงินลังนลกาวเทงมาปุยนาจุนฮิจิคุซุงเลองกิคอมยูซีสุกิเลตูจุงกินาซาเลลังานำลำกายหางลำกายสุกิเลอดังดังออฟฟิเซอร์หอยงเลอิตาจูนฮิจิกินเจมหอยดิงาอมาหงลุงเลท่าอันตัวอธิลฟุตบอลนาวเลอีกิทูปินหอยยูซีฮีปากายนังมันอมาหจุงเจนเลทัวอิตาจะพัฒนานี่ว่าสุกิเลจิขุสุงยงนังมาเกาเทงหลัดเขาปีกจันยิงทีนดีวินปากายกบอลกโตยูซีฮีนังมาลูปีนหงสังอาอิตาจูทำว่านะปาจันนะสวยนั่นเลยกิปานะนังมาก็เห็นปีอินลูปีนะปากายนังมาให้จิงลังกล่าวว่าไอจิงเปาสุกิลเลยไอหูยิงเปานังมาในสินตุนจงกิเข็นตาวิงีก็กิเข็นดอกติ้งจงเลยปากายนังมาหากาวินขัดเสียไอหลังปีดีวินทางวัดทุนทุจังเฮียนจนนมินเทงตาปนินเอหูยิงปูกับปากายยิสุคริสต์มินกันทุเมอาเมน